JINGPULE na kitab DEWTERONEMI. Kalnong basaw ka dekat Banyngkong, patsan haduk kandai. Te menta ko Israel, toda pikir ya ki an bat kiriti an ki bangala hikaya pi, batole eki, kenang ba pindup bat pinyo le irung banda khol, ya kata kari ke bau trai ublei ki kepa temen jeng pi uai pi. Hei sumar ngate ngala hikaya pi syapang ki an bat kiriti, kumbau trai ublei jonga ulah hukum yanga. Bapindup rakhe yaki hakata kari ke bapin sarung banda khol yaka. Tu sumare ki batole eki naba kata kan penpau ya kejing start bakajing syampang jong pi hakmat ki brio. Kini nda ki sngau yakini ki an baro kin saya ong da shisha ki brio jong kane kajaj benrio ke bakrau ki long ki bastad bat ki basyampang. Ti ke eken kata kajaj benrio ke badon ublei badon hajan jongka kumba jan utrai ublei jungi hangi kat abangi khot kerpat ya u ke eken kata kajaj benrio ke bakrau ke badon ki an mikiriti ki bahok hadu kata kum kane ka an ke ba ngalap penpau api menta ke Sngi toda pikir toda syarai bah yala ke mensim yo piklet no eki bagi kmat jong pi ke layo i yo kijak lengat nak dono jong pi kat ba pidang im to hikaya ki haki khon jong pi bar haki khon ki kseu jong pi ketien jong utrai JINGPULE naga gospel jong MATHEUS kalenong kabasan kadakot kat nyew hadu kat kendai. Wat tharai bangalawan menpendu pendam no ya ka any Moses bade ka kejing hikai kinong itu lupa. Ngamuan menpendu pendam iki Henry benpenbiang janai iki. Ngai thu shisha hapi kat badang sa ka beneng bat ka kendau. Enam penduk wat iwei dak red jongkaan tad endala pendep baro namar kata jaru bapen ken wat ye ka hukum ka barit tam badu hikai kiwei banle kumju en yeu ye u barit tam haka hima beneng Henry jaru bakongo e ka an badu bahikai banle kumju unlong bakrau haki hima beneng ka gospel jong utrai.